Ia whatalo whatu le malo tātou e kālesia le nei tuaso. O te tonu ia o tātou porkam lame muli fulea o le nei tausang. Ia ona whaawawila ia tausang fōpe au li atu. Ia ona lewo o mai le taimi e whapea ona whatu uai le telo tātou mawhtanga. Ala whapela na tai whaawawila tātou mawhtanga po tātou ogane ia solo te tasi. E le asolua muli o le masina Februari. Ai ona ole ne vai tau ole Christmas. E tau ai lava lo fafonga mai fa longo mai fo ila to uma o lo fai on mau mai pele ta to tulau nei. Ya wala le o ina ole upole tu. Ina im fai pe on fa a tau ai ta to le ngata upole tu a le ola ma so fonga ta to jola mai ai. E tu sama le fionga le tu o tu ina mai mo I ta to. Ai vai tau one o Christmas e ma fai ona whapea ne ia se manatu po se loto o le vai tau na whailo ai ma whatanu inai le alofa sisi ese o le atua le tusi la wa isa ia lo whapea o na iei peo whatanga ta ue ma fai ona tātou ma fau lo loto iai lo iei le isa ia mta upe fitu o le fai upo sfuma le whai whapea o le mele tu ina mai iai e le di lava le whailo ngai a te auto whauta e tole tau pou, ma whana mai se tamatane, na te whaingofo I atia o Emmanuel. O le whailonga la lea so se mea lava e whinangaro I ele atua. O lana whinangaro lava I a whamomua lava le soifo manuia, ma le o langa o le tangata ina I whapea na o le ato tuanga I peo na whinangaro I o ia. I le whawhawina ma le amataino le laurolangi lea, se o le temina I a whawina I le tangata, ma fa peona fau pe fa ta penai o ia mo le mafutanga I le anga ia tu luma ma le atua tātou tu si ese le na fai e tātou I lona la fa tusa le na fa mai e tu se isaia o le mele tu ina mai e le di ai tātou e le ngata o le whailonga a la fa peona tō le tāpoe e whanau mai se tamatane e whaingo fuila ia te Emmanuel o le wenga lo pu Emmanuel ua whaatasi mai nei le atua mauna tangata. O le atua sa whapeona ma mau, ia le ua talata mai po ua whapeona iei whaatasi mai tātou. Ona ua whapeona whailono na lofa malona nāngari lei. E le vai tau le nei o tausanga. O tātou whaingo ina Christmas, po le aso na whanau mai el Mesia, po le aso na soifu mo el tātou li whaora o Yesu Kiriso. E le ngata fo I lea o tusi labana Isaia. O lo whapea lava na toi whamautuina mai lava toi whatangane e tasi. Ele Isaia na e se furuma tasi lo whapea mai. Awa whanau mo I tātou le tama. Ele whaipu le ono se o atu le fitu. E whapenao na whailo mai ai. O le whinangalo lava leo le atua. Ele ngata o le atua le tau po. E whanau mai le tama. E whaingo Emmanuelu po o whailo mai ai le alofa sisi leso le atua. O mafunaina I tātou le atua. E ala le whanau mai po liutiu tangata ma le tātou tua e ala e Kiriso Iesu. Ane foto mai upo Isaia. Whamai o wa u whanau mai mo tātou le tama, fo ina mo tātou le atari. E lona ua le malo e ngō fo uia o sisi ese o le whaipule. Whamai o le atua malosi o le tamar whamavau. O le li ia o le file mu. Mei leise mea ngata mai le te leo o lona malo. Ma le file mu o lona malo, ma le nofo alii o tāvita. Ma lona malo e whamai e whatu mawina, ma wha mausaliina, wha masinonga, ma le ame o tonu. E afua mai o na po, e o le whaavau. E whai ale mea e ma e le ngā hai o le li o au, ai whafonga mai ai. O lo whapela wa o na whailo mai pēr e le tua e ala lana fio. E iei la ma le taimi. I lava le aso o le awhatau nui nai. Pela on whamautuina le tusia luka. Pela o I o lo whapea ona a mai ai e luka I le whamaumonga po le toi whamanatu mai ai o le pewhitanga Isaia. Luka mta upo e lua a le whai upo se fulma suma tasi. Ona whamai ai leo a ngelu e a te lato aua to te matau. A wa whauta o te au mai a te o tau le tala le lei o le te leo o mai ai I le nu a wala so nei wa whana wa ia te o tau le ai o tāwita whaora o ia o Kiriso Iesu
Le la umanei la fa perfetanga sa fa pena fa ilo mai tusia Isaia. Au le la u fa pe mai angelu i le la po ne u fa na mai ile di Yesu Keriso mai. O to te mata pe o to te fefe. Awa o te avatu ya te tole tala lele oli tele lava e o mai ile ni uma. Awa o le aso nei wa fa na wa ya te o tole ayo tavita o le fa ola. O ia o Keriso Yesu ia mai taura lele. Ta mama tina o sumo to fa fin. Ile se me tato te mawhai o na tato tuet au fia wha matala inai pe mawhai ei o na tato to mawhai ina ia tato lo le lofa ma le anga le leo le atua ia tato. Au le ua whai lo mai o le ua whanau mai ia le tamar forfrang o ia le o Keriso Yesu. O whai hoina whai o Emmanuel po le atua o mafuta ina po le atua o liutim tangata mai ma ua mau nei whatasi mai tato. Le nei la I tu aso ya na oni momo nga rofa Christmas e fa pe atu ai a walava le fa momo me o le lorangi ma si o mai nga o lo tatou so fu mo lai e fa pole nei tatou pe la fa ta wina tatou I le tulanga o me o lo fa pe ona Yesu nga tele le lorangi le nei mai ta o woni nga o le o ye le fa ora ya tatou o le o fa na mai Yesu le Keriso o ia lava na te lavea ia I tātou. O le tāua ro loa o le mea alofa sili na mai le li o le atua e ala I lo na alpelo Yesu Keriso. A o na whātāua ina ia te oile mea alofa le ala atua. O na le whapole ina le o lo whina ngana mō tātou loto I mea lo whapeona si o miha I tātou. E o fula nei mai tau. A tonu fo I eni si o lo whapeona ui I le loto mawhatia ma lo I mata maringi ile nei vai tau o le Krismasi pete iane o le ri lava o lo mafuta ina I tātou o lo na file mu o lo na alofa ma lo na leina wa o lo whapelea o na ia I lunga ia I tātou ia whamanu ia tele lava ne tua ia tātou ile ne Krismasi ele ngata fo ilea o le anga ia tu ile tausanga fo lua afe lua sa fulu matasi tele lu I tau o le nei tausanga sa whenga ia I mai tātou pete iane o le ao lofo le tātou matai a wa mai o ia lava o Keriso le tātou ri whaola ina e mawhai ona lava ina I tātou mai mawhatianga o tino nei o le mawhau mo tātou nganga o le mautonu mo whapea wha le mautu ina I le telo mea a o Keriso ai wa fio mai e a vea o ia mo tātou whaola I mea umalava o le soifuanga ma le ola nei whamanu ia tele lava le atua ia tātou o nei vai tau o le tausanga o le Krismasi e tō moa se Krismasi manuia ma se Krismasi fifia e wha manuia atu I tono o tātou ngā ruenga ma le kalesia e le lofo a taitai whiwhia o mangorango e le ngata I lea o sui taitai ia e le ngata I lea o te akono ngā lue a lima tamaitai ia o tāpo inga fo I tamama tina mātutua I sanga wha manuia tele le atu ia tautou I le ne Krismasi manuia o le Krismasi lea wa tātou whata wenai lea fio mai o le li o Yesu Keriso ma le mea alofa lea tua o lona pele lea o Yesu Keriso wa whanau mai mo I tātou e pe ona walo ia mai le tusi e Isaia e whamautuina e angeru I le whengenga fōu e ala I tusinga le fo mai o ruka ina ia mawhai ona mautui o tātou loto ile ai se masa o salo ile ai fo ese nonumi ile ai fo ese tulanga ile mautonu ai I fofuanga ile ngatelea o le alofa o le atua mo I tātou a wa o ia whana o le tama mo I tātou fuai fo mo I tātou le ateli a wa o ia lava lea o le tātou whaora o Yesu Keriso Manuia le atua ia te o tau o le suafa Yesu I Manuia Christmas Amen. Amen.